Šuta će nam reći, imamo mali sport ljetni, na bazenima se obično radi, a co je? A gunje, runje, bala jebo. Evo vam rečenicu. Matabijasus, onaj nabaco se oni peksimeta, pa boh ti. Prevedite. Aj opet. Matabijasus nabaco se oni peksimeta, pa boh ti. Tabijasus nešto kao garantije se najeo peksimeta, pa sad kvasa, šta ja znam. Tabijasus, nije bilo to. Tabijasus je ters, daću vam prvi. Ters je tabijasus. Najeo se peksimeta. A peksimet ima u peksimet. A ima, pa ja sam mislio da to bila hercegovačka riječ, što tam? Pa ja Dobro, dobacuje preko Ivana. Ja, malo smo... Šta je zadnja riječ? Boh ti. Boh ti. A ne znate boh ti, ja sam mislio da je to bosanska riječ bila. Nije, šta je Boh ti? Boh ti. Preživa. Samir i Samir su teme vazda bile, majke. Kako će biti Samir? Kako će Samir biti, majke? Dok je Samir vrlo prirodno, jel? Pa prirodno. Samir. U nas imaš Sema Marić i Sema Marić. Pa dobro, to meni uvijek šega bilo, kao po novom pravopisu je televizor. Uvijek je, naš akcenat je na tom. Ja. Ali nama je za televizor. I u nas je televizor, nije televizor. Televizor je sada po zvančnom A kako televizija? Televizija. Televizija. I malo mu daš onaj, znate li šta znači čomrda na mostarskom? Čomrda. Neću šaptat, vi No šapćanje. Čekaj, jel sad, gdje se vas dvojica odlučili? Čomrda ili šomrda? Čomrda, Č. tvrdo č. najtvrđe na svijetu. Ne znam, meni je žena iščapljena, ja ne znam te mostarske. Ovo moraš znat. Ja sam neki dan na nekom portalu izašao kao test koliko Bosanci, da ono pogađaš, bilo je 10 riječi da pogađaš ono šta koja znači mostarska i ja sam znao 8 od 10, ali su bili prilično ove lagane. Čomrda, hoćemo pantomimom šuta. De je pantomimu, da. To je ta, ja. Čomrda. Ovo vam je ljudi. A čomrda je kad si kao ono nadrekan. Ja, na šiši. Gdje je brana? Eno ga na šiši, otišao po košulju duhana. Ne znam to šta je. Nemoj. Šiša? A košulja duhana? Košulja duhana, to je ona kutija ona. Sajz što ga prodaje u njemu, ja, kutija od košulja je kutija. Prodaje vazda u nekim poluilegalnim varijantama, tipa imaš pijacu, pa imaš ove, kako bi te rekao, koncentrične krugove ovih švercera koji oko pijace, tu nadomak naš, funkcionišu. I onda su te košulje duhana uvijek. Ima ta jedna košulja duhana, ovaj položaj i čeka se mušterija. I kad ta se proda? Onda je slobodno izvodi drugu. Ja. Ovo mi je zadnja. Dobro, šta je šiša? A? Ne znam. Evo pantomima šuta. Zmiju mikrofon. Evo šuta će nam objaviti šta je šiša. A šiša? Cigarko, evo. Cigar. Nije. Šiša je tavan. Tavan? Ja. Otkrovlje, šiša. Svašta ćemo naučiti danas. Šiša. A vidi ovo mi je zanimljivo ime. U Mostaru, recimo, i u Bosni se sa pokvarenim pravilima, neko je tu obrnuo nešto. U nas se kaže bola za Edis. Jest. A u vas Edis? Nije, Edis. Što je to? Pa Samiru mali Edis, oni su iz Gračanca. Edis Samira. Aha. Iz Gračanca. Izgovaraš mene i odmah im geografsku odrednica ide to. Ne treba ti GPS. Edis, to ima sa 3 iz početka. A znate li šta znači kakare okle neko šljego ili šljeglice? A to ima, jel? Pa svugdje ima šljegljih, pa... Ali ja mislim da su Hercegovci bolji u šljeganju. Znači, nekako... Nije, kod nas ima više planina i onda to šljeganje je zapravo prirodniji proces. Boga mi ima u nas kamena burazeru, brdežine koliko goš hoćeš. Mi reci, ima li ovdje ovih što su šljegli? Šljegli, nema, muhadžera. Ovdje su izbjeglice sa Nepala, uglavnom sa tamo Pakistana, Indije. Ima Nepal i Dapal, sa Dapal. Nema puno Nepalaca, ali sve su i tamo Indijci, ja ne znam jedino šta rade. U Keniji, karu, pola Kenije je Indija. Znaš šta znači suk? Kad možeš sukno, ono, suk, braca! Suk je turcizam, jel? Ja. Ma više znači. Kod nas, bar.
Suknuo se, Ima suknuo se, to je kao kad maslaš, kad lažiš. A ne. Možeš i lozu suknut s noga. To je šuknut, jel? Nije, šuknuo je kad te neko provali. Kao, Sad ide vam. Ali kod recimo u travniku je, vidio što je suknuo kad nešto maslaš, pa te skonta. Ali suknut u nas je za letice. Ja. Vidiš što se je suknuo. Pa dobro, ima smisla droč. i ovo ti je vidi, kad ga preletiš, sad ja kenjam nešto, ja sam ovdje u Australiju došao, viš ovaj ne bude, to je sve moje, vidi ga što se suka. A mora i pita. A mora se može i se pita. usukat, Mora i usukat se kad neko sušuje se ko bakalar. Vidi ga što suku. Znaš koji mi je jedan od najboljih izraza za kad je neko pravo mršav? Jednoga košnala. šnala. Nije nego ono canak košnala, vidi ga košnala. Šnala suši. Ne, nego canak, koji vidiš što je dobro, canak, ona obična mala šnala. Znaš šta je hošaf? Hošaf. Hošafa. Da nije žena od Hochstaplera. Nije, daleko, da hlada. Je, ne znam, brat. Kompot. Kako reći opet? Hošaf. Kako vas inače razumiju, recimo, onaj Marnej, što je on Slovenac čovjek, jer on... Koji, kako si rekao? Jel mu ime Marnej, jel? Nije Marnej, dobro. Dobro. Kako mu ime? Marnej, jel? Jernej. A Jerne, da. A mu je prezime samo, nemoj zajebavati. Nije. Jel, nije. Šavel, aha. Šavel kao lopata. Znam da je nešto, znam ima L dosta. Arnel Lopata. Marnel Lopatić. Kako vas je on, majke ti, kako vas razumije inače? Vidi, on se ne danas. razumije ni s drugim Posebno. Slovencima, on je iz jednog gore ovoga Prekmurja, oni imaju svoj neki dijalekt, bukvalno kad ide emisija iz Prekmurja film, titluju za ostatak Slovenije, tako da... Prekomorje i Međumorje ima. Jes, Međumorje. to ti je Hrvatsko, komšila, a vamo je- bijelih rijeka. Ja. Golem. Mura, preko Mure. Ja. Ima li Prekmurje. podmurje? Mada meni to nije jasno. Kad se uduši neko, to je podmurje. Može biti Međimurje, šta između dvije mure, jel? Kako to Između da- Mure i Drave. I Dravi. Pošto onda nije Međudravlje Murje. Ajde, lakše nešto je ovo, tako. Međimurje, Pa je, da, mislim da nije u redu. Mislim da je geografski neispravno. Nemoj mi bola na majki, ne vamo udarati. Ptuj, ali Ptuj je meni ime grada, pravo čuju Ptuj. To mi jednom svirali u Ptuju, znaš. I sad taj organizator nam traže da napravimo onu najavu za koncert, znaš. Ja. Mi uvijek onu neku kao pjesmicu napravimo. Bili smo toliko smo bili retardirani da smo svi smislili da Sevdalinku ovu prepravimo i kao najava, to nam je najgluplja najava, najnerazumljivija najava. Slovencima smo napravili najavu Ptuj putuje. Niko nije skužio. Pa nismo ni mi iskužili kad smo završili. Šta smo htjeli sad? To je bio najneposjećeniji. Latifag, a pogotovo kad Latifag, jeste li Latifagu spomenuli ili? Ma jesmo, nije Mjesto Latifag je dubioza išla na put. ali već toliko je bilo Ja. Jeste li pitali, Amerika je najindustrializovanija zemlja na svijetu, da kažu. Ima i dodatak. Amerika je najmehanizovano industrializovanija zemlja na svijetu. Hoće li ko pokušati? Amerika je Vedran će odraditi sigurno. najorganizovanija, industrializovanija Isprve zemlja na svijetu. Ovo se sad čuo za snimanje. Što je li od ozgo, je. Aj, brate, jednu ti. Amerika je najmehanizovano industrializovanija zemlja na Amerika je svijetu. najmehanizovano industrializovanija na svijetu. Neću. Raskiseliše se opanci, kako bi. Raskiseliše li ti se raskiseliše li ti se. Raskiseliše li se Ja. opanci. A intolerable Laurel. Intolerable Laurel. I kažete opet doći, bola. Ako svaki 40 godina dođete, ovo nam je zadnji put. A mi ko Halijeva kometa svaki 76. To sam majke mislio reći. Halidova kometa. Kako niko ne zna za Halida Muslinović, skandal. Nije ne znate. Kako ne znam? A znate, jel? Znamo ja šta. Pa ko reče preksinović, kare, nemam pojma. To neko ne upući. Nisam ga prije volio, ali sad ga volim. A to ti garant Marela pitao, pa on nije znao. Nisam pitao Dragana i Adisa, nemoj pojma, $400.000 poklapa što se slala. A jel slala, jel? Pa eto, kad ufatili su ko ima to, pa što je slala. Svaka mu šas. Šta će ona, Australka bila nekakva funjara, znate li šta je funjara? Funjara, ma dobro. Ha? Kao
Ja, ne mora, možeš pantomimom. Kad te neko pita gdje stojiš, šta to znači? Gdje stojiš? Kao ono, kakav ti je status? Jok. Jesi li bukvalno? Šta? Ono, Gdje stojiš bukvalno? ali ne, ima ono, jeli, sleng u Mostaru, ono, kada kare neko, gdje stojiš? Ima ono, ja tebe stojim, kao podržavam. Nije ni to, Gdje nije. živiš, gdje ti je adresa? Gdje stanuješ? Gdje stojiš? Gdje stojiš? Aha. U Sisarama imaju te zgrade, u nas bila Sisare se zovu zato što su balkoni onaj pipak ko bradavica, znaš, za vodu što curi. Bil moglo, u Australiji naselje se moglo zvati Sisare. Odmah bi ti ovdje rekli, to je talijansko naselje, Sisare, Švedska, Pittsburgh. Grad gdje se pravi pice, jel? Pittsburgh. Pizza od burgera, jel? Pizza i burger u isto vrijeme. I kengura smo probali, tako da... Nemoj zabavati. Evo, Kako se evo on. kaže kebab od kengura? Kembab. Kembur. Ne, čimbur sa kengurom je kembur. A ne, Znači, onda je... pazi, znači, vegetarianac. Probao kengura neki dan, nije mogao odoliti. Jesi vegetarijanac, majke? Jes? Golemo. Moraš imati onda tim ljudi da ti, onaj...